tuni ni sim nga lakaw kum sang ni la som inga ni ko in zong YouTube la Facebook thing hang news wa asi thing cham chen la ko na meitei thu su ho le ba noi thu su dang dang ho tha do pa ba ki le do ngai tha dang nei ki taw hi te pawin le do alin sin son thu su hin sima ke ma ba si akhat na a Manipur Legislative Assembly Speaker TA Satjabatra jan hi chun del langzon din na leng do tai ani na a UN Human Rights Chief in Manipur le Kashmir chung changa thu asei chu India in adelu na thu na pong do e thumna account nei tu het lova social media post so kila do na chung chang thu a Supreme Court in Bharat government hinga notice khat na thonin ama ho don but na chu ipham chin ado an anei tai tin agency a kon thu so khat chun het sa na hin ni jin a hi Justai BR Gawaile Augustine Gorsiam Benasanin upon do national media post so akila do masang je ma akang nei tu ho chu amel he do zo hi le ama hon ahin post ho chu nei tu he lewa akila do masang je ma akang nei tu ho ko ma he sa ma sa chu pha a hi tin na phong do e alina a ningkuma ku ki thinoi hon hi jek an bol water tanker chu security force on jan hi chun anu do zo ve Tenupar district border Tangmuri a deploy ki bol state force personnel hon anaman cha tui po na water tanker khat ning kuma ku ki thing noi hon hijek an bol wa apudo azo hichi water tanker driver le handyman meitei pangal te ni chu hata na bo uwa atha do azo hichi ki sei water tanker hi jan hi chun security force mori holin phai area mun khana kot namu do azo uve tin aki sei ye esan meitei te thu su hi di eta kin le do ahi pon azo si hi na pha hi cha hong ki le do azo ahi Angan a Jani Jun Raj Bhavan na Manipur Governor Ajay Kumar Bhala makainan Manipur security din munjung chang thu apung ka ni vel to khom na khat na ki bolin a hi si to khom hi jan hi ni thla alang pung som ni PM vela ni ki pana ki bol a hi to khom na chun home commissioner and Asok Kumar security advisor Kurdi Using DGP Rajiv Using chief secretary Prasad Kumar Singh le security langa alin alan official hon jong pan na la ove tin thu so ki mo chun a sein hi agup na a meiti ho ki loi khom na la khat FOCS in hunglung ding Mars date it ni khole chamnareli khat chi dinga asei uchu ku ki ho area an hungleu hi chi a phat sit chu nang ma chi in mone ki pu diu hi tin ku khon asei uve e san te hi ki chama ma wa hi ima cha hi lo ki bu le sa tho wa hi isu u atham hi ta atileu asei masat lo diu hi thalp ma hin ete uwa igam sungu lu ding ti gel bang uwa lu thelo hin tu a ima cha biya igam sungu wa lu ding ki sa hi enoi se naw khat chu hi asagina group leader minong liang le Russia President Putin Moscow khupi ani ki mutul thanin a hi minong liang in le khabu ancient prophecy bu khat Russia President Putin na pe in a hi isle khabu sunga hi buddha in Myanmar le Russia ulnaw hi na kumsang ni masangla pat na umsa tua Russia le Myanmar relationship hi tu keu se hello khak izat ham khat na chi sa hi tai ti wer sa na na pi hi Putin in asim na phat nei na diam Ukraine boya boy bana Syria langa base game ho AGTS ho akon itiven tup ding ham tia boima ma ding hi asim man ding in bang ta asan umpoi hi chan chu hi tun la ai ching thang ni singa yo mun ta ba asi thing cham chidel news ngai zo se na bon cha bin mang pha